1 kilo is €4. Yeah. Something more? No more, thank you. Sounds wielki. Zakłamać. I tak tej mojej ulubionej markaderii. Nie? Tak. Nie są tanie rzeczy. Bardzo dobra słoniczka, dostawać taką. Jeszcze są takie mało dojrzałe. Dobra, jest naprawdę fajna. No to tylko pół kilograma. Kilograma, takie ładne. Mówi, że stanęło. Lại nước thu hay chừng kì. Bỏng. Lại nước thu chừng kì. Нет, человека есть, Nùm nùm miền nùm sạch đây miền nát vậy đúng trong rồi là nát hay miền rùm cho mỗi nâng mà xài hay chỉ ngắn mà tới hay cái đã thay chỉ bằng em rồi có nó nghe ha sầm rón nhầm tình nhầm sao đập ram cái bong peso Peso Philippines. anh chàng đi lôi cái